Mbona bafethu uvane lo. So lana ngizokhuluma ubani na? Ngizokhuluma uThabiso Sesane okumdlali obedlalela iOrlando Pirates. Njengamanje ke usedlalela iSiwelele FC, usathanda ukusijoyina nje iSiwelele FC. With umdlali oqhamuka kweOrlando Pirates okuRaseboja. uRaseboja ke yena ukwi-loan from iOrlando Pirates. Masukuthi ke yena uSesane ujoyine as a permanent transfer. So lo kade idlala iSiwelele sidlala against iTS Galaxy. Umjida ke udlale kahle kakhulu, simbonile nje ethola iAssist enikeza ibhola uPule. So abantu abaningi bayabuza ukuthi ke why did Orlando Pirates let go of uThabiso Sesane umjida idlala kahle kanje, yabo? So ngizozama ukuthi ke ngiveze imicabango yami ukuthi ke why Orlando Pirates ya decide ukuthi ke imdedele umjida ke imnikeze yona iSiwelele. Remember ke bafethu, Orlando Pirates bekunomdlali bekade imfuna kwiSiwelele, yabo. Nje lo mdlali lo bemfuna ebengafuni ukuthi ke imdedele kalula kanjalo. Bekhona amanye ama clubs akhona kwiBetway Premiership abekade imfuna lo mdlali loyo. So for Orlando Pirates ukuthi ke izama ukuthi ke imthole ngempela lo mjida, bekumele bazame ukuthi ke bakhiphe one of their best players. It's either bakhipha imali or bakhipha one of their best players ukuthi ke bazama ukuthi ke bamthole lo mdlali lo. Ngikhuluma ngaphi na umdlali? Khuluma ngoNeo Rapo. Neo Rapo is one of the youngest left backs akhona la kwiBetway Premiership, adlala kahle. Umjida siyambona bafethu, umjida uperforma ngempela. Singaye simbone kule season nje lesikuyona eba istarter sayo Orlando Pirates, indlela adlala ngahle kakhona. So ukuze ke Orlando Pirates imthole lo mjida, they had to sacrifice because iSiwelele knew ukuthi ke vele he's a very very good player. They might even lose him to ama club ali ko Europe, indlela ke agudi ngakhona. So Orlando Pirates, they had to sacrifice one of their best defenders okuba na uThabiso Sesane. But ke abantu abaningi bayibuthi ke njengoba nje uThabiso Sesane ubengakabuyeli ekululameni kwakhe, siyamazi umjida ukuthi kwedlala kanjani with iOrlando Pirates before alimali, yabo. You can make your case ngabanye abadlali abakhona. Some people might say why ngahambanga uThapelo Xoki ayojoyina sona iSiwelele. Ngonya ngasho ukuthi ke why kungahambanga uSibisi ayojoyina iSiwelele. You have to look at this kahle, uyibukisise lento le. Ukube iOrlando Pirates yadedela bani na, yadedela uSibisi, bizobe senkingeni. Uhambisa one of your best defender okuSibisi because uSibisi uyistarter kuOrlando Pirates. Ustarter benobani na, ustarter benoSiyema. So awukwazi ke uhambisa uSibisi. So kumele ubheke kulabadlali laba mangajwayele ukudlala, yabo, base bekhetha ke bahamba isayena uThabiso Sesane. Mina ukubona kwami it was a good deal eyenziwe yona iOrlando Pirates, but ke ngeke ungakhali. Yazi umlandeli ngeke ungakhali. Maybe ke kwamele mhlambi iOrlando Pirates izama ukuthi ikhiphe imali imthenga umjida one permanent transfer, sigcine yena uThabiso Sesane, singaze sithenge abanye abadlali onjengoZulu. uZulu ke usayinwele ukuthi ke azovala isikhala sakhe uThabiso Sesane. Let's hope ke isigning yakhe uZulu izokwazi ke ivale konke lokho kwakushiwo yena uThabiso Sesane, because siyama umjida ube yiplayer eliright kakhulu, ube yiplayer nje eliquality, yabo. But ke you can tell me in the comments, how do you feel regarding icase yakhe ubani na uThabiso Sesane? Do you think Orlando Pirates should have done better ekemgcineni instead of letting him go ayojoyina iSiwelele on a permanent